جبو زانیارین زیدتر گوتو بیشه که دگل ما مستعمل عبدالرزاق کوفلی جگری رهبری گشتی اوقاف لپارێزگاها دهۆکێ دەکەن مامۆستا عەبدوڕەزاق سپێدە باش تو بخێراتیش بۆ کوردستان 24 دەست پێکێ بزانین ینی مەبەستاوە چیە ji دەرخستنا vê fermanê ji bo ku gotara heynî ji aliyê ragihandinan ve nehêta rûmalkirin mebesta we ya serekî çi ye demekê de ku lewanê beşek ji medyayan vê babetê bû hinek meremên dîke bikarbînîtin yan mebesta we ya serekî la rêda biben. بله بسم الله الرحمن الرحیم سپیده باش مامۆستا عەباس سپیده هەمی بینەرا باش بیتن سپاس بۆ کەی 24 بۆ ئەبێ دەرفەتا هەنێم بڕاستی ئەم وەک رێڤەبەریە گشتی ئەوقاف و کاربارد ئاینی پارێزگاها دهۆکێم پشتی دیفچوونامە بوو و دیتنامە بوو کاروبارێت ئاینی و مزگەفتێت مە بەری خودایەک و هەندێک سوشیال میدیا و هەندێک مایکی چەند داخلی مزگەفتات بن و مەبەستا سەرەکیە گوتارە ئاینی و ئیرشادە و وەعزە و نسیحەت و شیرەتن و ئەخفنا خێری و باشیە یا مامۆستای ئاینین ئەوێ تەوەجوه هەنێت بۆ ئاقارێکی دیت بن gelê cara gotina mamostay ayinî biran kat ken û bi hindek meremet xwe taybet yê dikartînin û vê çenda henêm êmnahiya ayinî ya gotarê me mizgeftê me ête têkdan lew me jî بۆ پتر ڕێکخستنا ئەڤان کاروبارێت هەنێ me wek rêveberiya giştiya Ewqaf û Karobard Ayinî Parêzgeha Dûkê ferdît em pêdaçûnekê ser evî babetê henê bikein lew ma biryariya hatiye dan şilaya rêveberiya giştiya me bem nabîtin vê caşvêrê vem gotarên ayinî şilaya dezgehên ragihandinê û maykê sosyal medyaya bêne pexşkirin îla destîriya pêşwext ya rêveberiya giştî bitin ew jî bû pitir rêkxistina evan gotarê tenê. Zor baş e yanî mamosta Abdurazaq eger ragihandinekê medyayekê TVyekê li Herêma Kurdistanê viya gotareka yek ji mamostayên ayinî li parêzgeha Duhokê Romal biketin divêtin daxwaza destîriyê ji hewa biketin piştî wergirtina destîriyê rezamendiyê paşî dişêtin اكيد هر دزگاه که راگاندنی هبیتن ویتن پیشوقت آگاداریا رهبریا اوقافا گشتی بکت و اوقافا قضایی بکتن السر رومال کرنا ابی گوتارهانی امش بیرنا کنجی راست مزگفت مالن خودینه پیروزی خوامازنا هی بس اف مزگفت تنیجی گریداین شلای اداری و رهبریا اوقاف و اوقافا گشتی و اوقافا گشتی جی وزارت اوقاف و گریدایا حکومت کی بگریدانه لو ما رخصتنا وان گله گله کی ضروریه اگر اف رخصتنا نبیتن دفاوزای کا گله گله مازن سر میبرد مچ بتن و دیجاس مهمیه در کبیتن لما الویرم ام دو پات کین کو بو پتر رخصتنا اوان گوتارتنی و اوان رومالتنی دزگام ما او بریاردایا کو هر دزگاه که ببیتن زور باشه کاک عبدالرزاق تقدیم کردن شلای ما و دی دست خوش و کارکی باشه بو رخصتنا کاروبارن وین اداریه بو و چنده گرینگی که باشتر به پیروزیا مزگفت آمدن نک هر راگاندنک بیتن یان هر مایکک پیجک بیتن ایتر هم مامستای آینی همشی مزگفت کار بینیتن بو چند مرمین خویان بو لایک و ویوان باشه مامستا عبدالرزاق سبارت به مامۆستایên ayinî beşek ji mamۆstayên ayinî ew bixwe gotarên xwe vîdyo dikin tomar dikin û îtir di sosyal medya da yan live belav dikin yan jî ketket dikin belav dikin derbareyê vê yekê jî ev biryara we dayî van mamostan jî vedigirîtin mamostayên ayinî ku wan jî qedexe bikin rê nedin ku gotarên xwe vîdyo bikin yan live di nava mizgeftê da vekin ve بله درباره مامۆستایت آینی پراسی او بریاره بوان نهات یادان بل کد آزادن کو چونکو او زانن که چوا دعوی کن و چوا ویدیو خبالاف کن چونکو گله جارات اوان تایبت اوان رومالت های تلویزیون دا و تایبت اگر لایو بد گله جا لایو فیسبوکی اوان پیج تا سوشال میدیا تنا کردن گله جا مامۆستاب خو احتمال هندک پی واده بیجتن وی پی نخوش او پی بیت بالاف کردن لما اگر اب خو مامۆستاب خو برانبر وی اگر خود بیت خو گوتارت خو
تومار بکتن پشینگی او برای خوب داته یاد مصلحت جواکی داد مصلحت دین و گل و ولات مدام بخوش لای خو اکوانتت خوبه پخش بکتن او یاد سیردایا و چه رگیریل او چندانی نایتا کرن زۆر باشە و مامۆستایان ئاینی یاخود ڕێڤەبەریاتیان سەر ڕێڤەبەرەتیە گشتیا و قافە پارێزگا دووکێ ئاگادارکردنە ji vê biryarê ku ji êre pê ve her mamostayekî ayinî yaxud her serperiştiyarê mizgeftekê rê bi dezgehekê ragihandinê bidetin bê razamendî û destîriya giştiya duhokê rêveberiya giştiya duhokê wê tûşî sizayan bibîtin بله هلبت پشتی نویسارا فرمیش لای ڕێبەریا گشتیا ئەوقافێ بۆ ئەوقافت مەت قەزاچوون و گروپت مامۆستایەدا و سەرپەرشتت مامۆستایە و ڕێبەبەرت مەجدا هاتینە ئاگادارکردن و کو ئەوە شوێرێ بەدێ پتیڤە کار پێ بێتەکردن و دا پتر ئەف فاوزایا هەی ئانیا پەیدا بووی بێتە کۆنتڕۆلکردن و کار زیدت خراپتر لێ نەئێتن چونکو وەکی مە دەستپێکی گوتی gelek page gelek اکوانت سوشیال میدیای هندك گوتنیت مامۆستایە دیف مصلحتا خو مرامت خوین تایبەت و حزبی و سیاسی بخو کارتینی دا ئەوە بێتە کۆنتڕۆل کردن و ئەم شێن باشتر پڕێڤە بین ئیتاتینە ئاگادارکردن بەلێ باشە مامۆستا عەبدوڕەزاق و هەوڵ نەدایە ku هەفتیانە mizgeftekî destnîşan bikin li snorê parêzgeha Duhokê bû nimune di nava senterê parêzgeha Duhokê da ku her care û mizgeftekî diyarî bikin mamostayekî aynî diyarî bikin eger ragihandin yaxud saziyeka ragihandinê bixwazîtin romal biketin bêjnê ev mizgefte hatiye diyarîkirin ev mamosteyê aynî ye gotarê dê pêşkêş ketin bi vî awayî yanî ji bo vê çendê karasanî hem bongo hebin hem jî bo dezgehên ragihandinê دەست خوش مامۆستا عەباس پرسیارێکە gelekê cê xwe de derbarê vê û pitir ji wê jî pirastî em wek rêveberiya giştiya Ewqaf û Karberd aynî parêzgeha Duhokê em gelek giring dizanîn û ferd bînîn ku pitir xizmeta evan mînbera bikein û pitir xizmeta dewê bikein û peyama mamostayet aynî plangekê berfirehtir em gihînîne xelkê xwe û welatê xwe bo vê çendê jî me kanalekê taybet heye karûbarê dewî ve û Ewqafê ve girê daye û ev kanalê me ew xwe û gel hindê mesûdiyeka taybet jî kinuke berev kiriye înşallah paneya Xwedê heyva Remezana pîroz de keftet xizmeta hewlatiya da û mamostayet me aynî û bu babetê dewî gel vê çenda hejî ev kanalê me taybet hemî heftiya her car çite amade bitin pêşkêşkirina gotara mamostayekê aynî evê gotara hanê تومار کردن و پشتین گپ رنگی که برفره بلاف کردن تامی اکانت می سوشال میدیا دا و همی اکانت دیجیشین بخو مفایجیار بگیرن لی اما کو گل هندی دوباره بیشنه و او اکانت او کانال وین کو گوتارا ویما مستعد دست نشان بکن اوی ما دست نشان کری کو خدمت همی دا بتن و کی ما دست بودی پتی بیا پیشتر بین سردان آره و برای گشتی بکن و رضامندیار بگیرن ام جدی خدمت آوانا کین. دست خوش مامۆستا عەبدوڕەزاق ئەو فەرمانە کارگیریەوە دەرخستی کل 5/2/2025 دixwazim tekîd kemeve we çi mebestek pê nebûye tinê mebesta we yêxistin tanzîmkirina mizgeftan bûye ragirtina pîroziya mizgeftan bûye we çi mebesteka dîke pê nebûye اكيد مرام ما يبي رونو اشكرايا مدفتن چه فوزا پیدا نبن پتر رخصتنا گوتارا آینی بتاکرنو و ام بشیم پتر اوی رخصتنیم خدمتا دعوی بکین خدمتا منبری بکین خدمتا مزگفت خو بکین و گل هندی ام پیک و خدمتا حوالاتی خو بکین دست خوش مامۆستا مەل عەبدوڕەزاق کوڤلی جێگیرێ ڕێڤەبەرێ گشتیê ئەوقاف و کاروبارên aynî li Duhokê ji Duhokê gelme da bu her bijît Seyid Abdurrezzaq